Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Message il est très important. Ya haina mwana mkomor na haina mzazi mkomor na haina mwana mshohatu mkomor ikao gujihundu harumwiti ya Faransa re amini yokaya imruwa mwandu manzaro hombi haruma etsi ya Komor woide Mfaransa ikao loda sinae malgré tout wanungo honu gwa jihada yao kwa tujua kwa turambo ya ukaya haina za jilienti hau haina za jilienti do loda sinae hunu ulaya yani de Mfaransa inu message yanza ndongozi wazazi watukufu inu message yanza ndongozi emazababi watukufu inu message yanza ndongozi hoji mlifu ya huwa kumurotsi pia la mwiti ya ulaya yemruwa mwandonjo kwanza nilanse message yangu nide na uyelewa ya mwando gamtsaho samaha ewa maore gamtsaho samaha emaranya wa maore ni mwana maore hele kalima njo kwanza nlambe vandu la mwando yo raranza rakarjanza si wandu wa wadzima sidamu nzima sha rangwensi ya Komor rarengi indépendance jusqu'à maintenant et wa Komori owenji wafu harume bahari ya Maori hawanza wende watsae maisha bora ni wanadamu wafaharume bahari ya Maori wao wa Komori wanzuani wa mwali ihondo karibu depuis longtemps et bahari ya Maori hilo wana wa Komori emparoishia wababahatu walo Faransa yemparoishia ema opposition wa Komori depuis longtemps yemparoishia yimar anye gouvernement ya Komori jusqu'à maintenant rangwale jusqu'à maintenant wadailia o wa Komori wanshiwa nai watabishiwa o walo harumatambu harumasesho samore jamais imparona o wa Komori walo hunu Faransa waparo juha waluite waparo juha wa manifeste waonesa ya ukaya ye Maori la ya Komori kamja paro waone diaspora ya Komori na diaspora ikawo sirlo Faransa riwanilia o daula ya uhaki yabo Saidi Kamali Madi kujaelewa ye mkomori de mkomori na mnaji rehiana diplomasi rehiana teknoloji rehiana hindi ye Mfaransa waidi ya tawali ya ye Komori rangu asuli jusqu'à maintenant na haina nsi ya tawali ya kejaparo kana hindu kejaparo kama andini na singa njoka ye Komori ya hatu helili yo jusqu'à maintenant ola de Mfaransa mzungu ne Mfaransa mudu ye Mfaransa rangu usiku yanja Komori jusqu'à maintenant ngari rumi yao ema pesa hatu ngaklao ye fra Komori ya boti ja uneleza kapasite na akili karos ya ukanga we na akili gwani baziso ya mbiwa madu ya Afrika ye Mfaransa lo destina yuhunu eske zetambu zijiru wa Komori walo Maori zetambu zijiru wa Komori wa fumo barini rangu ya Maori depuis longtemps eske mparona ye diaspora ya Komori wajuha wa manifeste pendant une semaine ya wone saukaya ya Mfaransa hurenge Komori ya hatu
ngasi ani urenge ye maore hatu wandugo fangwa tabishi wao hao wanada mwatungo utinzo yuma yote mparo ne diaspora rongoa yabona doeli wa ukai ikiwa nada Mungu au wanafiki Mwenyezi Mungu kaja paru wasulishandu mabaha iyo di ya madu ngasi hunu kaja paru revandiki raunese mfaransa kaurimilia ashara rangu hali imala na kaza njenda wakomori watokofu harmwensi ya faransa inu ikaudoriliyo mina kansiba no abasana rangu wao ngabu wakomori wenji walala umonziani kamtuzi jua izo kazi jakaya ngabu wakomori wanaswatu wenji watuloma la honi walomo nziani wa berge wani wandu mbali na mbali na singa sinaze ato za uhima rijihimilie rijuanilie rihime 100% ridailie mwana mkomori alor mwetinu haukaya ye mrwadi ngoni uoka wasuli mbabahanu ye mrwadi ngoni kawasuli mbabahanu gamu amini kamiti mrwadi ngoni sha winji walo faransa wanu wajirenda mrwadi ngoni na sikanga si wasuboti yodi wakati njo wasuli haukaya mbuka byo jiminimize yoni kamdu valueri rihimia 100% sensuzil hawone sawala wanadamu ikawa do hunu wabangwa nzauda ula ya uhaki ya ukaya zinji za uhaki za hima na mkomo dular mwe Faransa hunu ikawa dori liyo rieshio wazifini hamtsanga kwa tufikiri itoti Komori garjuoka eyamado ibidir fikiri yensi Komori shalsidi wazeka hini ulo Komori wongo wasimbi haini ulo Komori wongo buhahe ye kama turamugo nge Komori ngobasha haunge bangwa sisi lo ulaya sidi wanada mwabidi mrifikiri wa mando ni waziwa hatu mlo hunu Faransa na ni wanada mwahepo ema politisi mlo hunu Faransa kamjafanya paro fanya politiki ya hanyo mawanilia emana mkomori uloar metinu uloar matambu mawanilia emana mkomori usona papie kao hameriti ya hunde papie raili kama koloni France raili wabaya hatu no baba hatu wawanilia ye Faransa wakatika wakanza orenge uhuria ngani harmetinu kamjaparo fikiri mjuha abasa mabaga manzo daula ya uhaki ibidi daula uhaki muhunda harmeti ya Faransa rangu ngwa katumjima tsahe Komori haukaya savra iladensi hatu shaundi horienshio makazi hatu da hunu hulangaru wa hao ngara investiseo pourquoi wanada Muhammad anyikonga ni unulaya matsuparo kansi mafikiria emana mkomori ulo Faransa ulo haruma tambu ulo haruma galeri wasufreo wana wakomori wenji walo madesespere wana wakomori wenji wahisa zahaba wana wakomori wenji walo harmatinu wahisa tamaya pourquoi ni wanada mumabaga manzo daula haki nso utsahe daula haki unu Faransa rangu haukaheni ulo komori ulango boha haini heli zijilio neza diktatori mzivombo kangizo Komori sha wakomori ngwa obohao yesi silo unu Faransa kajaparo mbonani makati mafikiri mana ulo hunu ulaya izo mkokati mafikiri nyikumbi na shughuli njo uzifanya mwede harmaze maulida margeze bashanene ye bwana harusi yende ya lole ya dungo ya lolo bonze harma mwezi ya jihungeze mali ya tuma panda 6 mois au 1 à 2 ans ya jafanye shughuli mwa vulizo bonze Mwenyezi Mungu na hafadha nike taufik yode mana mimi tiramu zefikira zinji za wanadamu wabagonza daula haki ni wana ya ukaya wanu wanadamu ikawa jifikiria wo haukaya mjotle de mrisike na silonu Faransa raili zinji na zinji za kolonize wane mfaransa ngwaone apari ya hao ngwa sahilishawe maisha ngwangaliwawe maisha ya hao yimwana ya puha Algeria lo hunumanga uo yo respektewa yimana Algeria junda tayara mpira wajuho wamenye maduka wamenye tuskil fomu Faransa dabu ya joke Faransa ngurengo aparinji ya hensi hao na wa manilia eske nyinyi mlo hunu ulaya mparo juha
mfikiria emana mkomero tabiho rikansi ruone za fikira zanyu depuis longtemps kaja parokandani haukaya nywazi wa hatu wandana mila mlo harmetinu na nywazi wa hatu wa politik mlo harmetinu kamja paro fikiria emana mkomero lo ujenini wodi abidi atahwe daula ya uhaki di mana mkomero lo ujenini na mnaji wandu hamada nyimjuka uparo juwaswili wakati kao kamjahimili ya haukweli haumusanif hauwanile mana mkomero lo harmetinu karna uparo jukara di walari keswili ya uka nyinyi gamanza daula haki youtsawa shabidi witsaho ndani ya horangu daula haki youtsawa shabidi tsaho mana umlela horangu daula haki youtsawa shawi youtsawa ikanga onemru mshaho gumrespekte uwinzi mlohunu ulaya wando shahanyu gomarotu malahoni mbakarma mabangwe kwa tuparsa mahadisi kwa tuparsa mahaba kwa tuparsa nyanzo wanahanyu wenji goma delese mwaranti kamtuani kamalezi gwadungao nzia sondizo koma daula haki mjukoni saka kuliga myanzao raha aini mrulona daula haki au kamtume Muhammad emakati ya kaweneza wa usilamu hatwede halimisho hao hatwede hangalie famiahe hatwede hangalie anduizahe eske nyinyi wanadamu ikao mlohunu Faransa eske daula haki mtade mtahoma lahoni hanyu suala la mando eske daula hakim trade mwelimisho wanahanyo suala la vili eske daula hakim trade mwelewa ya ukaya emana mkomo lor mwetinu ngihar matambo kamjaparo shaganyi hunu gamsa daula haki sisi mituramu haumambia ni nyote pea watukofu wa Komoro rihimi hashana mboda ya umwenesani ya ukaya mruka doka muhara huwa nili haki ya li haki hatu zembio za hatu rami ra hamadembe ra wanadamu wenji ra Ali Taufik ra wanashohatu wenji haukaya zensu zinu gasina na shohatu wenji na hani manadamu lodasi guamini ukaya fikira ya mando do wanili ya mana mkomori la loharu metinu ya loharu matambu ya loharu masufransi wakati kao wazeo hatu waandana mila wazeo hatu mapolitisien ekangwa una siyasa na makalime marahafu ibidi wajuhe warwanilie si lor mweti ya Faransa rihundre apare ya hatu hakuwa Komoronsi pia wameriti henu lor mwetinu ya hundre wakati kao ya Faransa akari tawalia katina ya fanar mweti car il paraît le 3 juillet. Wayukomba Hashim Ali, je ne sais pas si il est chat, si tu oses de dire un petit mot, je te bloque. Parce que Mohamed Ouambo Batani, ou tsoye le makani maniabao, Ouambo Mafit, ouati mdoa bidi ouambe ngo existe, gel jamais commenter. Vas-y de commenter pour que je te bloque. N'importe quoi. On est de Mohamed Ali mso massage mso yele wa ya ukaya nyindani wala mwede mahuleza séjour hau nyindani wala ikao mwede biyo mwede mlo la mhundo za papier mranso wa shahanu ngo haruma souffrance abanga mjiwona ukaya heni jundo namba séjour gusikinio e ya jajana ne ya jajus ya lonzi ya ni atabihao katusikinia e ya lola ya dungwa ya bihoze maliza Muhammad we kutina akili shanga uya budu ambe ukaya enda la leusiwe oser de parler gamjuka ujula simna commentaire wabe mafiti no block shagar mabia oni pia wa Komoro gasi harma wakati ne sharia ngisho mtike wa hara ya uhima konyo nzima riwanili ezi faida za imana mkomori ya jaharma tinu ikao lorma souffrance utabiho ikao ya lorma tinu ya le desespere haukaya si wa Komori hari siuri ya mzungu siuri ya wazungu siuri ya honjamo biro gasi mwanada majunjarumu mobiro mimi turamu sikansi sangalar mwanada mwalo hunu Faransa pea harmo adada ikawo walele wa eduke wa ilmisha huma watania njao na mbaba Jashabani wakati kao mzee wa hatuwai wayi mzee ikao hari hadoka deina azali hari hadoka deina azali rija hakadena azali hadi adi mhaji hakadena azali wanadamu wengi wakadona azali Shamze Shabani Raili wa mbaba yekaji insulte yekaji uleya yekaji toa kalima bihanyonyi hahe yaboye azali haukaya winjwa heda ulahaki ngwa unao ya ukaya yenjema yekahudeya azali yabowe mruwa we mru wa daula ya uhaki ikakujali azali yabowe timru wa daula uhaki
mzee wa hatu harnika maelezo ze video yazifanya ni urenga tulizangalia norenga msomo haukaya haonesa ya ukaya ngojo jua wanene ma adversary waho watina ka umonesa ukaya ngodo wa mreme ngojo jua ukane problemu leo ni manyanyuho watina umonesa ukanga mna problem da mina we ngojo jua wane leo na manyanyuho adversary waho watina umonesa kanga mjo mtode ni mreme umkwese shara ili mzee Shabani ikawo ye mzee wa hatu hakadini daula haki gam amini ukaharmwana da moti pia ya huwa zaye wala mu daula haki raona mzo hangu Shabani diferencia hule hauka wenju mjo watunda gam mjo hunda ka wanadamu wala maji wa wanadamu walo na dene zamiji wa wanadamu walo na dene za daula ya haki wa wanadamu walo na dene za majilisi wa wanadamu ikaw wali gam amini kamze hamadola ikawo ngukozizo ye mwana mkomori ya larma tsinu ya loharma tabu ya nzuva huna solution wa mdu mzela jomdunga shanyu wazo hakumlohun mzedo ya paro koziza ye ani clandestine komor mzedo ya paro koziza ola ya lola haukumbi ya tola harma emwa ya paro nokana ratsa solution be mwana woyi hajahunu habirobarini hajahunu katina maisha hede hasimbu hao msirudi hahundu 15,000 euro hajaya dola mrumsha ili ya johunga namna ya mapapie ya jojansote seline mrumsha eske ni wazio hatu mparo juha made mundu solution shanyu ukaya harumaze maulida mregezenda hashanene wakati bwana harusi ya dungo nikamono ukaya olamana ya janyumeni hajisakrifi hausimbufu hahundu mali na mapesa hende halola kesumidi ya dungo kamjaparo nese sentima hiyo yapo mimi Tiram mzee wangu Shabani wainge na diferensi nkuu hana nyinyoti pia shaka mjojo mabengi azali mzee Shabani gi azali na mnaji eske nge komara ye maha mzee Shabani alonio ye mahaya ya lonio ngena mahaya ya unomewa minesra mzee Shabani ngemdu retrete haelewa ya ukaya maisha ya henga umanga halolo wana halole ani hazawana hawasome songo Ufaransa ngofanya wazi ngusome so wasaya yabwetsi mbomba ngudungu wazali yadia 100 biro yani kwa postu shaye mwa ukozisa haukawinjwa hanyo ngamonao ya ukaya na makalibashi nusu ya wanadamu ikao maani mazababi waluhamwe daula haki wakwaji urongo wa komateri choti mesajimbi na udea iyo side malezi ya mkomori ya bidi ya rengi yode mana mimi Tiram njosweti na begamduguzi fikira za Shabani hafanya tombola bano ye tombola iyo itiana mapesa mapesa yao hayatoa kajafanya juangongo jina kabati mdu ikao ya participe hadumaze tombola hizo ya josweti ambe ukaya mzee Shabani hali diero mzee Shabani hali veero fitoro wanadamu wao na yomboka Shabani hali na jibenwe na ngabu wanadamu wenji waluhamweda ule yao haki ikawe mapesa hentombola kwa jayatoa mzee Shabani hanja ya wasitiri hasiyabu hakomplete mapesa yao ni mapesa yao wanadamu wao watiparo naibu yabu mruhamado hii njajo mchililia wala mruhamado hii ya jo fikiri ya mkomori ya javano ya tabihao ya jona ya ukaya waniswa komba ya dweza ya mahamira kamtina mbaba hanu mawaswili itoti insult na makalima maji kamtina mahala ni mawaswili itoti mbabanrano wa gouvernemasi hona jana rezo sosu eske nyini wanadamu ikawo mjoka urongo zema na mkomori ya benguishio iyo kamno parojone logique ne realite ya mkomori lo ujo ukshia kalima lijo unga vahano sha ni wanadamu wenji mapirati ni mfumbu waone ikanga mtujonga mjonga ni mjuone ikanga maboni mapirati shanga mumjoni zisura zanyu ni usubuti mdohe ya mokomatembi mwedi ya wangu evan woi mwabange infiltre wa azali mzo hatu Shabani eske depuis ya tsode nani zabaninde mtoshida mara iswise kamtoshida mara iswise wanyi gamtsongo fitililana wanyi gamtsongo udezana mwede maze place publique gama zomane eske mzee Shabani hakayaro eske mzee Shabani haja habaibu mru katina mru mbaibu yabwezo njo kwanza mwambia ni s'il vous plaît wakomori watukufu mimi ngamparo ye mwana mkomori la mwetino utabiho
ulu harma souffrance ikawo ibidi ya yeshi normali harma tsa Faransa raili wa merite pia wa yeshi harma tsa Faransa wa merite pia wa kiampe izo gamfikiruka izo tabiri she sharia ngisho yabo shamerite emwana mkomori lo Faransa ya hunde papie e sharia ngisho yabo shamerite mwana mkomori ujoba hatishiwa harma tsino ya tiveho izo pia ngizo yabo she problemu wa jumba wanu wazinda ya fia kwa tuhanze logiki wadungu daula uhaki kamtahida ula ya uhaki unu Faransa sisi larma tambura ishi harma maisha bora mwana mkomori haukaga aminuka yensi pia yemi jakomori pia winchi haina mji gona maklandeste unu Faransa haina mji gona wana wakomori watabia unu Faransa eske mparo juha ni wazi watu mle unu Faransa mfikiri ya wana wakomori watirani harmatini kamjaparu wafikiri yabo sisi kana paro juhendata ruonekani wanada msikini wa ulanga gamanzo azalia lawe shaka mtuona waloba na tabi haurangu kamtuona ukaya waloko mwari walango wao sasa singa sunjanini kamjaparu fikiria ya fikira hiyo mzee Shabani haifikiri ya manu hariparaba ukaya turam ngabwando ida ula haki watsahau kumba ça fait longtemps rini ndi wara isuise watsongo ujimana kwa tsule isuise ye gouvernement ndio hulange fanya n'importe quoi kwa tikonyo nzima ye gouvernement esi ufanya boturam ni mzee wa hanyu ngan ntida upare juhaba gamanzo montaneze shami mzee wa umnikani conseil ni mweleze ni nzia njema ye mwana mkomori hamerite ya hunge maisha bora mutsa Faransa imzazi mkomori hamerite yokana wana watano ye biye fanyo reduction ipuhe ye mwana mkomori ulohunulone mbagaria ya njula fanya mba projet hamerite ye biye ipuhe ila douane ipuhe izo kamtutsa izo karja jozi vumbu ya ziwanilie ikabanyo nyimlohunu Faransa gamjoshi la mreisuse komba yanyu she probleme komba hanyu kina upanjwa Sullivan hauka izo mlonesa ukamtulonesa vandu wa waswili hauka kamtwanza na wanyi hawanyi gampula nao sheo gamdeza nao ibanu we mumde yao maboma kalima ukae jao yesawa nanyi yetisawa nanyi maarifa hauka ya mzua hatu Shabani yekajiudea yekajupa kalima demu na mkati mjikoni jenyu wanadamu wenji mkufanya madamano eske zi makalima mkou yaba yuhaba makalima shubi nadamu hauka ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam harambia ukaya mruka dojibu mbi jumambi kamrwa hudeya fuwana neroho yaho hata uhunde kalima la umrongoza hata yaelewe kamruka dodi ya mru mtume Muhammad harambia ukaya ya hurede na hii mrufanya mru hata umrede njema yaelewe ukaya ilaksi njema hurede mru na hii izo pia katsuelewe realite wale kama bila ni kama zabelewe mimi turam ngamjokeze video zangu mikadodungwa she wakati na johi abanuti yandisa video tipuazali tide yemro mshahi tide yed gouvernement tiwanjaza nguoni mjoi partage hata haukaye gasina bumba ritso yelewa ya ukaya yemanenti ya koma ritso shida ya avance katu shida la jiramba ukaya rijila na hitima Mnyezi Mungu kana uparo jobe hataifa kana uparo rere ya mfaume mwema harumaiti raili simaraia ngasiwayi kana uparo jobe hamfaume mwema harumaiti raili soti pia ninduga na rohombi haukanga sivanu ngojokadone manyanyi ho place de la République ngojokadone manyanyi ho place d'Aix kuna ushinda ukangale manyanyi ho aditso jema shele ditso la ho ngwazomrenge mrumshe ngwazomrambe mrumshe le ditso la ho ngaona fitina kutwanza umone le ditso la ho ngwazomka fitina uhazini ya tolo na mnaje Mwenyezi Mungu ajoko una ukaya ngori kubali yodu wa izoramba wakati ikao rihimilana harohombi rihimilana afikirambi wakomori garen parao ni le 3 juillet li amini ukaya haina mwana mkomori utona papier naje da ezepisti za utaishiana ezepisti za utonga uke security ani uke security ani uke bien harmati Faransa ngizo na singara amini ya ukaya umkonsi wa hatu haina mwana mkomori ujumbe hatishwa ne polisi garenga ugaranti ukaya mwana mkomori wakana ubi hakomori iyo de kuyama ya kaumini rike konyonzi iyo garanti limnikaoni ya ukahaina mwana mkomori ulu harmati ya Faransa kana ubi hakomori kana usiswa komori sha iba ni mwanadamu woi ya mfaransa lo desina unu Faransa redemando da ula haki komori yari ignoreo
yendeo haina usika palo azali yo jafaransa yo mrenge mheno milioritore wede mwanadamu ya merite alimdeteste wa mado hauri mfanye madamano ya mado kamtu subuti yabona mwaliu ya ukaya hodunge fikira ya njema fikira ya mzee wa hatu yudio mitula munjohaba haina mwana mkomoro ulu harmatino ramana mme ramana mshe na likifikira nzima likekonyo nzima litaheze faida za mwana mkomoro harmatino litaheze faida za heje vya bidezi unga komoro haukaba nurijoja likenda nini daula haki shaye kaba la gamrambi yao kweli nyuri ni kama datu ka usiku kadhangu josiha kazi tuwa suidi komarjo ka honda rdaki harmabotsi lituna hata justification gojonga wandwabe la révolution est en marche arrêtez-vous un peu on n'est pas là pour nous mentir on n'est pas là pour le blabla on est là pour la réussite de tous les Comoriens et réussite ya madoka kwa ligamazao wa Komori na mfanye silor matino lo harmatambu rihunga maisha bora na mfanye sulor matinu heni ujuka na mrumshe hamlola hatuwaze maliza hafanya ukumbi hatola waronga solution bwana ulara jaziu izo kamja paro jua shani ujuhani waze mwede mdungu ye maulida mremetibe ne mayele mregeze mali ne zeba hasha zatolo mwede zanyu yenswabili bwana harusi hadungwa kamna paro jojoka ay maskini tiramu walando la juziari pararme maulida rakaule yentibe yahe leo hadungwa kamja paro juha maonesha ukaya no zinu nazife au kazinga zireje zao au ulanga wa Komori dingone unufaransa da hii cette fois-ci rifungu sana mboda rikeda sina mzo hatu Shabani hinyiwandwa ila ula haki mjuka wibiwa mbehe mabeye azali c'est à votre problème est-ce que nyinyi bomso azali mwasilisha lahu kamjo wasilisha babahan gam amini ukaya winji na wenji wakadona azali kwa jamlawa kwa jamana mze Shabani ngefaransa ye ajalonio katina besoin ministre ye ajalonio katina besoin directeur ye ajalonio katina besoin prof shagene maisha henguliwa ngufanyo hazinguliwa genua na ngufanyo hazinguliwa shaye kaleo hamba ukaya richino de zana iyo fikira njema haukaya umalezi mzee Shabani genua na ya walela ya waloza walu harumandola mzee Shabani genua na walu watike wasoma koma ya joka hujahimi ya dode ya janrutsa wao jamais yabonyi mkokani zote vadam kanombani nafasi haukasiga sivanu haufikiri mwana mkomolo mwetsino yekanyiga mlisikini yao mjwa sikini ya wajwa mwetsino walu harumatambu kamjaparo lisikini na mnaje Algeria na mnaje Senegal na mnaje Zenti pia harumwetsino walu na droit wana hawa hunde papier walu na droit ya ujorongwane polisi atisisiwa pourquoi pas nous zabaningi sisi risoshi daraka konyo nzima shari mpara ni le 3 juillet watukufu wanasho hatu ikao ni wanadamu mkoka na sentiment on n'est pas là pour Azali Assoumani on n'est pas là pour le gouvernement comorien on est là pour la vie de nos frères de nos sœurs de nous-mêmes ikao ngasarmatingo wanasho hatu wanga watoloneze fami homalahoni wa watoa watunatambaiza wangu wa berjewani wanzani wao eski hapo Mwenyezi Mungu joka ulitaulia njema na mnaje wakatika wawe kusisikinie mwanahi manyanyu ye mwanahi ye jirani ye mwanamu mjini shago mrado nai mje hulumdurambia madaula haki kamsole ukaya izine mana sore suise na bwikao nyinyi rigasina roho midase hawasi sikaranza na sikarvenzana gojo hunga mbumbada hawunga sababi yidarenge mikro ngurungo ngu insulte na balaye ye wanahe hawana tunga ujenda wanahe waredi hamabandi ikangwa nzuda ula haki zabandu tsoshida bala malezi osumwana shwatu waeleza wakamasaji wakawana wadahoni zabani kwa nzuda ula haki yemrumshaho yatupa samahaba na maste hawamkele nzuzona honi izo kamno pano jone realite kamno pano jone ukweli shay ezjom tukiani de karamba ukaya garanzao ize haki za mwana mkomolo wa mwezi bahi ali taufik yeye mwanadamu ikawo rijuo sote pia ya ukali taufiki yeye hakade nanyi na di taufiki kajaparo la mali ya société la de ula haki yija s'il vous plaît
kabati manada matujuanze daula haki hauka daula haki de ukaya bake mahakama kabati mahakama voti zira la zivira hauna fasia kasubira una fasa za voti ngabwana de wanawake tu waviolewa wangamizwa kabati mahakama ngabo wenji wafungwa katujua kabati mahakama yabonga zoka ya Komori kahuti mahakama ya gouvernement genda unai shake na utsonga ya ukaya yabole ukana ujua raka kunyodzi marada ile haki mwana mkomori ulormo Faransa utabiho kana ujua rawanilia imana mkomori ulohunu babula kosula kana ujua rawanilia mwana mkomori ulohar matambu garjo uhimari wanile mwana mkomori ulohar matambu wakomori watukofu zinu zamba ubanu kamja paro ishia ni mbaba kamja paro ishia ni shababi ya heya yaonesa ya mwana mkomori utabiho susura janyumeni rija jerjuanilie ruonese ya ukaya koma ye marabu ya joka na droit ye mwana hao yo bahatisha ne polisi yangwa katusisiwa pourquoi pas nous zabandi silti joshida garma bioni nywa Komori mlo Ulaya ze atu nezenzazo pia za uzima na mkomori hamweti ya Faransa yo jo persone polisi ya tisiso Komori ngizo garma bioni ze atu zoti pia zijo utsonge mwana mkomori ya java na hunge papie ngizo ruonisiwa wa makatiba ruonisiwa zenzazo pia sa wanuari trende waziwa hatu wazikaza makaro paske wajua ya ukaya yekema na mkomori lormetinu maudu hendo prefecture hanikuwa sejuru hasibabu ya mkomori il était colonisé par la France wajua ukaya ya weza nyikubineza shuhuli ngazi jo hufa warenge makatiba ya wayakaza karo sharmambia ni ukaya riyao no na rike konyo nzima ridungani ya 100% yele 3 jeri hime rirongowe rike badzima rihadisi hawanili mwana mkomori haukaya wenji wana wa Komori warangwani wanzani wa walazao ze fami za hao zwarejete wenji wana Komori watuna fami walohunu watabi hao walopre wareje Komori na wabila maisha madziro yani dobari ni unjia hono wa Komori watukufu ye message ya hangu luambia ya ukaya sisi ngasi nasi na mzee Shabani na mzee Shabani yeti hama wandutsa wao yeti hama dani haukaye kajula mapesa kabati mndu harumeda ula uhaki haonyi mdohunu Faransa mjwa ujua mjema bega mambao defo ya fumzi wa hatu Shabani ya defo ya hanyi mjwa uyamba uonge azali ngabu ya paroka azali hama alimaji hata ya voti wa depite ya alimaji gidahu kati unele opposition Shabani alimaji yomkini shahadea yavo uwe sevreti azali mzee Shabani yekajiudea yimbaba mlezi ya lela yo ujuheli ya urongoa yani murongoa hamandaye haukaya yo ujwa udezi wa ekajiudea mimi ujwa udezi wa mitijudea yo wele wa ukaya kalima ulezao yo ujwa ukaya zino prenti ye video ninge jo baki maudu no hifa mwanangu njo mzaya ngujo huja yaone makalima hangu wakati ujwa bamu mperi ile tensola mbaba hangu akamjewili mbaba hangu akavulema mtovadabu yabwe mwana ngujorenga mafamali yabwe mwana ngujojuhana problem yode mana kaswa saya rilonge malezira nikiwa ni walizaya au kama tulama kaunabia baga mwambie bo mwana hangu hukaho basha hukana hila gujaka ukilisha babibani aho yohu bazisa ukaho basha hukana baba bakio shakuja paro tsoza mzaza wa adabu ukahobasha hukana mabaya haukakuja kaukiri kuja paro kubali mliyahu yahu shangaza haukayahobasha yuhuna zaliyo no jwa bota si ondu pia kaujwa parce que le kiela hangu mula mwandu muju sawandu muju atijuha 4h du matin gamna swali silima hiyo swala wenju gaja kaujibwa kashas kauzifanya yabo mimi turamu gamjodunga imalezi mzazangu yanika au kama mzazangu anambia ngondo Faransa inda watsahi mahaba ya huwa zazaho ya hima bani hangu walo Ulaya inda watsahi mahaba ya hima bani hangu walo Ulaya inda watsahi mahaba ya huwa zewahu walo Ulaya shautsende bumwana hangu hode utoza mndu ya bani hangu adabu hode mbani hangu no ekawende yuhaba makali manadamu ajono haba masha Allah tija c'est vrai mtaza hangu ujwa ukamuhara
habagami mhara utujwa ula wabo mwana hangu haukagwa mweze kweli sabia mzaza hangu ya ukaya tenketpa ya ujwa usiku hangu haukabo mama huzaya wanawane sikana 2 à 3 avant tuwa ishele ya nja waona huzaya majumeli Mwenyezi Mungu hawarenge huzaya mwanamme Mwenyezi Mungu hamrenge ya ukana toma ya armuwa na wane wawaza ya matiramu ya ukaya wala Mwenyezi Mungu kujoranga Mwenyezi Mungu harango warabu enga we na toma ya ani eske ukaujisa toma katiramu gujoshida ya nshata disa ujakana toma ya raili Mwenyezi Mungu harange jusqu'à maintenant yabwe katsumbi wa waho katsumbi wa waho bo matiramu yabongo joni wona kanja wa waho qu'il pleut qu'il neige yaboga njohufa kama kini dayo ujo usiku wa mwanadamu Mwenyezi Mungu Jabbar kama kini mama si tu ani ngo amini Mungu kama kini ya ukaya esjo hunga mwana hozo Mwenyezi Mungu hasanzi yode mana mzanzangu yalo makini yabo mimi hodunga mze Shaban simdungu raili yembaba ya tuparoto wa kalima ya dea gamwesho mbaya yangu rahei Jafa haparo ni bali ya hodari msiri wa Jomani Moroni hanambia bomjuwa eske rango wakati mazalwa wabwe matso huparonisha tili ya mzaze sabanja paro hushia uparonisha tili memjuhu sabanja paro hushia sede tuze sako kwa hangu sababoko eske mbaya hangu haparo hudea rango siku ya ulola hamba mbaya hukaja paro ndeya rango siku ya ulola eske mbaya hangu haparo hurema hamba mbaya hukaja paro nrema eske mbaya hangu haparo wa mama hangu haukajo mkisha kama mama hangu vya kamramararo saspule mramararo wale poko yende hula yafanye hila yende ale saladi tu sa koko hangu anambia hato wana ya waza ya ukambaya hangu waza wana watsane na koko hangu o wana ya waza ya kabati hata mzima mbaya ho ya paro mrakio tu vois kabati hata mzima mbaya ho ya paro mrema kabati hata mzima mbaya ho paro mrakio mbaya ho hakasaji ya bobo mwana hangu turamu ikawa de faransa inda wa kesaji gamjutsaha wanadamu waluma saji sha wanadamu waluma insolent kama bo Mwenyezi Mungu anirehule nao haukala plupart ya wenji heze bizifanso harmo daula no upeu ya gouvernement ufanya azalina afanye nayi hata nganjo hamba ngurendo nayi sha homde yansina ujomde haukemalezi yangu njambo ndeye okanga mjoka kilple kilnezi nganjola awa nganjova abo garuma bioni nywa komora ngase harmo wakati ukakonyo nzima ya ubenzana na hanzana heni mrulona mbasejour ya sikine ya utsona heni mrulona nationalite ya sikine ya utsona yodi yabidi bwa komori watukufu yodi yabidi bwa wazazi watukufu yodi yabidi bwa baba watukufu Charles Jerlenge fikira za wanadamu wapeu walo harmetini watu ujua heli ya urongowa wajiheti ukaho utozada buyo njema iyo utozada buyo njema wakomari watukufu ngarjuo ya ukaya ekeda ula ya uhaki izo warenda ekawa shindi wabaya ya ambasadori ya Paris lijua ya ukaya Faransa kabati hata biro administratif ya Komori ngarjo ukandao ngarjo wasutene bawe daula ngwajo utushe shayeka wabuwe ambasadori ya Paris fanye hasi wajawari balili ya Marseille ya bongo warumia umba yengu kwamba unafiki c'est pas normali na wabaye hunu Faransa pia haukaya Paris yuho Faransa Marseille yuho Faransa shanga mbayawe ya Paris mbaye ya Marseille wazaza hatu wadotabia hoenda wadoenda pari haina usiku wabigonda wafanye ani extra hawande wa egalise si c'est vrai wakati kanga joka ya Paris gabweze appel de Paris wadaula haki pourquoi msoba ya Paris shamjahunu kama zomri kalma derange kajoma bianya ukaya ekabala nywana da mumlambia ukweli jokari wono emalezi ne makalima ya jao sha mjuha mvurana harumwerezo sosio mdezana mnikane makalima maji mweza gouvernement sihuina jana mkanza mwane harumema anerumema bangu ya hanyo na mnaji mjoka unika ye mkomori ikawo kati namba mru kati namba papie harumwetsini ya ukaya mjoka ukana toma ya hanyo maudu s'il vous plaît wakomori watukufu siti wando sutenewe daula neheni mbujo habanga sutenewe daula mimitira munjajo kamuhala nambamu pasko wakati nakawa sutene ya gouvernement mtoka ukarme mabango na mtoreani
njaka ukawahara nanyi sikamwambia nukaya mimi Orange mimi gamsutone Azali sikawanila Zerongo ntina mbamja kaunshangaza na kaumria shasa tufasi sono ya ukaya Zerongo gazedona hii kabati mahakama warugwa ula wao kabati mahakama wanawatitungwa viole wao kabati mahakama gabo ndongo ikao vrema risoji wanizo la plupart ya haungwarongo heli wanza weda ula sono ya ukaya kabati manadamu ya joka udunga mnuhenda kabulini wakati kao mnu hafanya unafiki yabo hala munkar wanakiri ngwa hulindao yabo kabati mnu lider wa daula ya jokoja jada ili mnu kabulini heni ya joka hufangu jofa waeche ngujoziwa waeche yabo nga sina yepoe ya ushida rjuanili nga sina yepoe ya bili lihime rameze kweli ye kahaini manadamu dute mnu wambo ula mnafiki wa mnafiki hanaye bahinga mwambia ni ukaya mzee wa hatu Shabani yeti infiltré yeti mluwa Azali haka Azali jeli kami mitika usutane daula abasa gami au centre gami au milieu je suis pas là ou là gami hamwe point ya ujinaila zake zatu unufaransa emana mkomori ya hunde ani yozingarone polisi atisi swa komori emana mkomori yo ani yo ya hunde situation ya hunde maisha bora yo de posili da sina mzo hatu ne mkomori kana ya umabia ne okaka msura batamba habari ekanga ba solution ya heza bio pour azipwe izo de projo mabiani haukai kale ori juana ba zebena zipwe garanzo zipulwa na bukama disa kombara nguhale katsina to makange jo hisa haukai kade heli lo abo Azali ngujotimize manda jusqu'à 2024 haukai kena so kuma bagamjom sisa c'est comme ça jeba kata 2030 wakati ogamjo le mewapea nyondo da ula haki ya jahetsi wahe yewahe wala yabale jusqu'à l'infini il fait son pire giona manahinga ovomie hoka wandurongoa hamahaba wandurongoa hamastehi rana urongoa naye rana makalima mai haukaya ekadwanza mtunde winjo hani nyunjia nanyi kamjeli ya urongoa yabo sisi wakadesna mzo hatu mze Shabani karja mtonde za kiraisi karja mtonde za keshefu nge yabo ya dungi ya doni kafikra haukaya yesaj ekanga nsutene daula nsina mba mlunjoka umwaza harumanyi wanadamu wa daula ya uhaki njokamba ngamliyo habaga msutene gamunjuao nsina mluna jomria kati kajaja kana huja wala kabata jonjilia ya nshangaze au kamisha babi ni mwanamme wa Komoro na rihimi hason sipia sasa le moment rijuhe rwanile hake mwana mkomoro maudu yojoka ulola yotowaze mali ya 10,000 euro na 15,000 euro hafanya ukumbi hadungwa rijuhe bajuhe communauté hawa ndoda honula benoke na ukiri oyi haja halole manaho haukumbi na weti mdulo na mbarongo hede hata bihom sironi hakarma so France abo yajafanya ukumbi ngebidio ya hondeshe eshamtoa hindi papier haukaya emana mafanya ukumbi da msona aminifwa yabaka tsubidi ya tolwa izo nongoza negotiation za kwabidio na demo azifikiri lo wandu wa Komoro lo hono wajua ya ukanga bo sharia sa permette rihunge mapapier gabo sharia sa permette ya mkomori ya kebia sécuriser armatini wazi wa hatu wazikansi kwa tuzamba yode mana hekomba ya hatu heni mwanadamu ulo sage ulona séjour ulona récépissé nana yo ulona nationalité natsone ukaya tsihundu mtsidwaze kanyoti pia mkajo wasaya mkaja wenji watsukana mkahonu mtabiha msofra hoziparisa narsikinie owatsona narsikinie watabihao narike konyo nzima ladai haki mwana mkomori unufaransa hota daula haki na mtazi daula zao haki wana hanyu nwangwa shahanyu nasilo hunu rike harma maisha bora haukake na ukulutsa daula haki ni wanaho huwa neglige emrumshahu mlansi kutum respecte gomtabisho izo dezabidi ekaze kolizija na zamba haukaya wakomori watukufu heni usoujwa Shabani uimbaba mlezi weiside wangu ndarengeze maliza majilisi wahala weiside wangu warengaze tumbola wahala ize tumbola hazifanya hanikuwa zemali dena nusu ya wangu hatuwaze mali yeye hazitwa kwa japuza 35 ngabwe nusu ya ho wangu warengaze mali wahala shaha mastei kaja josbitu wavumbu wakaribu wa mastei
reni kwa malezi yabo mruhamadoye ekamzingara legiri kangiazali. C'est votre problème. Shanga sindaye haukaye mbaba mlezi ye sage ye ujua heli ya ule la mwana haukaya ye usmutaba turam utiparodezi wa hudea turam utiparodezi wa mzazao hujibu haukaya ye ujudia mzazao mzaze wao la tiliaru maule ya de mzazao himida Mwenyezi Mungu haukaye kaudu ya mzazao ya bonga usawa naye wudi mdula mdunga wudi mbaba mlezi wakomori watukufu l'étrange en paraoni. Il y aura barbecue. On va manger tous. Garjo hula, garjo furahi. Rendera hadisi wadzima. Le 3 juillet. Rendera kevadzima hadisi wadzima. Ritsahi enamna. Ya hema na mkomori husahilishi ya mwezi ya Faransa. Ya utuna papier. No lohar matambu. No utsohunga bandu babaki. Wodo mkonsahi le 3. Na singarambao ya ukai. Si kardo jaro derange wandu harma nogo zamdu yo ujohu jangu johunda shababi ya muhimilie kabatu shangazo mru armwetsino haukawo ya amini Mungu gujoko siku wa mru kauja wo uja haukamnyezi Mungu doko deside wakomori watokofu na likiwa nadamu hanzana na uvenzana alijue esharibi armwetsino karjabe ajerdo arnakeana karjabe ajerdo ndana nayi rebe hajiranza na haukaripu harmatsi ya maskini ripu harma famizilo harma tabu heni ya jahunu hajaja fikire famia ya tashi famia ye mrumshe ya jueka ya mitiruma mrumshe ya juke mrumangu haruma owa ili haini mru hazalwa haini mru halawa mbani uhajaji ya tahi iyo de message ya hangu na kazanje lance ya ukaya gari mparoni hanyo tipia jelike konyo nzima ranzane ilvenzane rudojo ya ukaya karitija juzi na jana eka kodi nywandu da ula haki mkahamba mziwa hatu korompi joka mreishi sel amini katima korompi nitima korompi yabonye de makorompi wa mwadu raili kaje kadena nyi kamsushida mawaswili shaka msongodezana na upulana na uheza gouvernement siwina jana gasida sina mzesho watu Shaban hema lezi kaudi arinikao hema kalima mema kaudi arinikao hema lezo zaidi neze kosa kwa urinika wodo njo mdunga haukamimi turam gamu amini kakati ya zali gamu amini kange ye mwana mkomori ya hundu maisha bora nge ye mkomori saidisha unu Faransa nge ye ulona watsani ya saidi wana watsani ya saidisha hosa komori sesa kaizo dezi mtabishaoni bagara mbao garjo jarma negociation ye mkomori ule hunu ya titabi hibabu ke konsula ramambioni a haute voix ni monise nukantina mdu ni mwaza oni mriao sofu Mwenyezi Mungu haukazi mtabishaoni dabura mbao kaya garanzo konsula izo gazi mtabishaoni vanu yeke konsula bo moibaya azali ngujo si henso abili rijamba karsuibua sharangu hale wadzazatu ngatabia wenda Paris jusqu'à maintenant ye konsula ngiyo abo ketina tamana na modema baya ya Paris kesa wana ye hu Paris kauti appel de Marseille kauti de la haki pour comme so baya Paris comme tu baya mranti wa le Marseille watabi ye kali ju hakaizo dizim tabishon ramba ukaya garanzo et douane pour gemtabishon non et que a réclamé la douane à wazalingi rais si azalingi rais haukaide ulobe salam yede uladi kwa mabara yede uremo yele jibula taif reka haukweli reka haunrabo shaide ulobe salam garjo mjarmaze kote zonti pia shaka susitene daula kana pajuka tivani ruareme na Mwenyezi Mungu guri wono mimi loba e kanga msutene daula gamina unafiki Mwenyezi Mungu na nrenge ya range mzaza hangu yabonga mabio ni nyima jingu kakani kama nzamwelewe ekagami na unafiki wa usutene azadi asumani vanunga mamwezi nuha unafiki Mwenyezi Mungu na nrenge ya range mzaza hangu ekaga mwasutene Mwenyezi Mungu na nrenge yanza ni mambia ukakabati hindu ja mzazi ode mzazi ni mwanza unga mambia ukamiti mnafiki midirect ekati lungu Shabani hafikira ngojina ya usutene azali Mwenyezi Mungu na nrengi haukati lungu Meswe Shabani za fikira za Israeli fikira dinye makalima ya sukari makalima marahafu yekajudeya yekajupamrushewo yekajurongwa nayi ishode shatsenga na renge mafayahe na mdunga yabu heni jukanza ya ishengujo ishia heni tujukanza ya lewe na telewe sha ikangabo wandu walo ma infiltré wa onda nyira ilinga mpula nao magozi ngamdeza nao ngari mparao ninyo tipea ni wana shohaku
remwanzaoni remtukuzaoni ikaga mjokaya wa madoko mwaniliani yo hamba tiram gari mwanzaoni heze nyanzone mahaba mkohanze mwana mkomo jelke wazima le 3 juillet inshallah haudaile haki ya mwana mkomo atampaka da yabo gamsa osama kaitso kanga bwanadamu ikao waloma perdu watsoye le message hangu wanzo ile uheli wanza sha yajoka sebo de kamwe de mdorenga ze message makaudoza ba maze place mwishezo makaudo handa ngamjoji nande konte kanyide majimenye le komba atampaka da yabo Mwenyezi Mungu na hifadhi longue vie à vous inshallah. Mwenyezi Mungu abariki na Komor ya mettre en sécurité. Mwenyezi Mungu arbule maisha bora son sipia haini ulona tambu dene mromshahe. Mwenyezi Mungu apone sharu wadwanzana heni ulona tambu dene fami wadwanzana heni ulona mashaka dene manyanya wadwanzana hata mpaka da yabo. Bon, merci.